Kena nembakan pakai kuro. Haji terus di mana gitu? Hah? Urang kupu ngariung dieu. Sumuhun ngabdi panghajieu pandigendaan kuno seueur supados kempelak. Kempelak. Aduh ngomong pakai kuro. Kita nyandak naon Ji? Iya nyamblak tamblag jeung martabak mereka pakai kolak. Lamun aya masa kalian tadina bade meser wuduk dan bungkus kolak di goblok. Ya hari haji eta gapai ngomong gitu wae. Abdi malimun tengah qorote asa kiram Abdul. Kiram Abdul. Gapai ngomong sumuhun. Jeung pemajikan puguh. Tah cing aya di haji ngomong. Cok lamun goblok di haji kumaha? Duh timbang nyatu ting teri pakai mama badem miwarang kawarum meser terasi sarang jengkol. Aduh tarik nyambut jengkol. Pemajikan ngomong umacing apa? Buset. Aduh kata pemajikan ngengkreng gitu. Abdi teh alim kabarung iskin kutat tangan di dinten iya memakan mayar emok. Oh iya korban emok elaun goblok karawa ya orang hiburan alim jaipongan haram bolak siap siap abdi mah barang nganggo peci kos kieu ge abdi mah tara belakuk. Coba aya lagu baju loreng boro-boro rek loreng teu loreng ge teu kabita. Sok Haji Rosad sok baju loreng mah iya. Oh indah sekali duduk di pinggir pantai Pak Haji Rosad. Senangkan Haji Rosad bisa si baju loreng. Astagfirullahaladzim. Orang anggap tak abdi ngabita memakai si baju loreng. Komplit dengan baretnya Haji Rosad aduh jaga perasaan. Menawan hati dia jaga berani bertempur dengan berani jaga perasaan. Wah kami tak bisa nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Duduk di pantai aja sambil kucerangkan bisa si baju loreng. Seorang bapak abri memakai baju loreng komplit dengan baiknya
jalan teko siraman ya. Aduhai jagat kami. Cing atuh lagi aspal gitu paha gitu.